U fundamentali li l-Prim Ministru Joseph Muscat iwarrab issa għaliex kull ġurnata li tgħaddi u jibqa' hemm ikun qed ixekkel mill-issir ġustizzja fil-każ tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Sostna dan il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija f'intervista qasira li saritlu mill-BBC Radio 4. It is fundamental that it does it now because every day that transpires is a day where the perversion of justice is being held ransom to his whims. Mistoqsix qed tagħmel l-Oppożizzjoni f'dan l-istadju sabiex tkun assigurata ġustizzja, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li qed issir dak kollu li tippermetti l-liġi. Semma wkoll il-kawża li fetħet l-Oppożizzjoni sabiex tingħata kopji tar-rapport Egrant u l-kawża kontra l-Gvern biex it-tliet sptarijiet li Muscat għadda lil privat jerġgħu lura għand il-poplu. Anything and everything which our law allows us, I am personally suing the Attorney General in court in order to give up, disclose and make public the revelations of a criminal inquiry which we call the Egrant report, which allegedly was the company wherein funds were being basically washed in corruption issues. I am also suing government and private enterprises for over 2,000 million of sale and proceeds in a deal which saw our 3 hospitals being given to a company which at the time was completely unknown, without even owners being disclosed to run our hospitals. Fl-intervista mal-BBC Radio 4 il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija spjega wkoll kif bħala oppożizzjoni fil-Parlament qed tittieħed kull okkażjoni sabiex isemmaw leħen is-soċjetà ċivili. Semma anke li f'dawn l-iżviluppi politiċi u bħala kap tal-Oppożizzjoni iltaqa' mal-President tar-Repubblika George Vella. In Parliament, every single occasion that we have standing up to defend the rights of our citizens and the opposition against government, I have personally been to the President of the Republic. Fl-intervista l-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega għalfejn u jinsisti li l-pajjiż qed jinżamm ostaġġ tal-kriżi politika f'pajjiżna. Tenna li ma jistax ikun li f'pajjiż suppost demokratiku u membru tal-Unjoni Ewropea jkollna l-poter kollu kontrollat minn persuna waħda fil-pajjiż, bl-istituzzjonijiet jispiċċaw qishom pupazz f'idejn il-Prim Ministru Joseph Muscat, preferenza ċara ssir għall-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar.